lau tele atili ia tulanga i le tātou cases ua alia mai nei. Mai se lava i le whaangasolonga o ngā ruenga e o mai lawa i le whiawhinei o lo o tamu whai ia suenga, ia po sa i linga, po PCR test o lo o whangaioi mo le lua se lau mo tupu o ia tō o lo o whangakoe sea e o mai i le whiawhinei. Ia ona whai o leo se tautulanga ia i tūlanga ua ia inga ua whetutu na ia le pāmima kabineta e a fuatu i le asoa tai au. Ia, i whaafo mai si o tātou tino ai. Sa mo ia tūlanga o tātou. Tai, ia, tui tāroka tui le ia mani mamango le tātou tino.
saunga me se lo tapo inga ni tula ne aso ya pe na silafia o tanto nanga muli pati noi tanto vavau ya o termine o se fuku lima tanto cases positive o COVID-19 o termine o fa mo muli a o le hoto ata fai le la pinusila o no o se le foi la tunga renga o nave se fa mai ran near ka ko specimens por le ale ka ko variants o le sulu di pa le ana ma fai na havi ba ile stona o le so ya le sa to fai mai test le gato pa sese ya fa per foi mai lato uma sa yai o le malai vadele tato o fai na renga front liners ya sai o ia fa pe na foi extono le moto na singa sinei ia lato o lo lato tausia ma vavaia ia lato ia o posti ia o tono tato isolation ward mai e dua se lau dua su balu ne o fa io ka ko test sa tau fai nei ia ne lau a mata o na maua mai e test mo mua a mata o na patino i le au di nei mai la vai le tai au po le sfutu su tasi ia si la fia foi o test nei e fai tono lo wisu se tu ro ia e ne si test fai no fia foi e tele foi na de lei fa no o tele o tangata ia pei tai tau fai la vai na ia de lei na fai se specimen eu fai o tonu meu tupu mai test wa fai ona tanu mai o results ya e lima ne o ia isi test ia mai ni o ma o e posti o lima le ya o lo o tonu foi o le isolation tonu nei o falma ya le la o tu o ia tonu i ia fata tagiai ia isi tato results lo aso so de mai pasalo e pure na tarata tutas ia porti a foi ia muito mamai ai ona ne fa pe tau mai lo post ia ka mo mai lo le post ka ora ko rerun tau ora to repeat ia mai lo tonu ai ele tu hanga o nhai e o mai nei la e termina to fei lo e tato committee ia fa per fu na ave il fautuara e tato capenetta ma fai fasa longa ane fiona ne to mai sai pare mia o lua se fulu le fai o la to o tono tato tu no o mo ia fa mai o committee subiva fa motu mai ana tu suenga o lato mane o lo tono la isolation o tono la isolation ta uala na ta to quarantine o to mo faia ya malu puia ta to au faina luego ta sinife au le to faia ave ta to so faina renga ya sai o ya rofa o sai o le fio va me tu se va vai o mo tu le ra ko test o negative yan to yo le ora to ainga o e ma fai lo no o to lo community le o e ta to lo ko ki se lima le fa punto de ko a to lo su al me fa tai o le to no ferma e io ga tu le che to no ferma io tu la na le ye termine fu e lei lava se si le lo su nei o alia e mai ai ni au no tinga ina e pe fiva o oso de pa marili e sela e ala va si to ai no ro se lo lato io la te fiva ai tono tala no o lo manongi de metau vai e lei ino e moi le fo pa la vale mea o le o e to vai ai to menti o me ave me tu segna na tu wata la ro wa tu tonu le o dia ai TV
ia whai la tō wifi ia occupy e la tō teimi ia ni te ua depress o mea ia pule iai ia whatatano hoi sa mātou tarano nei manisi ua maua e tō alima mātou whasoa i runga o Yesu ia whainoa ia tufoi ia whamarasi au ia o Perepole nātou hoi iau tātou roeanga ina tōngu nei whamai wa leo tātou whanonga tunu whaka vawe ia na pisi e mau ai tangata ia aene e se mai e ono pao aile maliu se supe teimi nei taluna i tui pui ia wapena hoi la se langona lei ai ia se o tātou tonu apea mai alea wa leo tātou keisi mua ia sa mai e positive e sau mai ale e sau fiti ia lea whamau nia hoi o li delta e le pesi vawe whapea pēra lea tau masa sano lava i le reo po le vere lea whaingo fia le pesi ia whatu a mautu mai ia pēr mautu mai tātou testi e tātari nei musila ia ale tapenanga atona le whatino nei solo uma pe vai tua tātou tangata le ngata le pasese le fitu sumanto ia a o tātou tangata whainga renga nea sa i o pe o sui o le officer palemia di Mikoishe o sui o le officer patoanga le quarantine o le tiute o tātou sa vaia ia la wina ato le valele ia tātou sa i tono le valele ia pena uma mai tanga renga se fu ma lo ni sa ye o ia ne o tonu mo ne fale no fo va vai ai la tu mo le si dos precious ia no caso va pe le o ma ngi le si au nga test ngi le va ho le si do aso lo fai ko le test ia tu rangan na le ai te mine ia lo sa ngale mo pe la tu uma ia iai mai o mo le ia fia ia masalo o se whautalanga leo rea ngai o tātou whamai ia pēr nei e ni tono o tātou o tuno ia whamaro aftai whawhonga mai si o tātou tuno o le uranga o iai ma le sitia o tātou o le whainumero i tātou a fia ia ai pe whawhonga mai ia o le ai whasolo nei ia tātou suenga, whasoro nei tātou suenga. Le pōa, iei le tūranga e whaoe moila usa, e tue whai koi la stoki, e isi koi suenga ai tātou nei. Ia o mafua anga ia sa le liu iei tō whaa kāpeneta. Maisa i tūranga nei o lea e whanga solo test nei i le fiafi, ia o la stoki ko i le tae au la stoki. E toi whanga ioia e po isi test uma na tau nei e lua se lau tupu o loo i tonu o tātou nau whaama whaama koe sea. Ia ai maisea ia i le pui nga lama o si o tātou tunu o mai le ono mama i tua. Ia o potential community transmission. Ia o ina ia e whaingata ai ia le tau whai hoi le pui malo pe kontei mai ia le malo le tunu o mai le hawhia. O tūlanga ia sa liu iei tō whaa kāpeneta. Ia ai maise fo, ia o le sila i le maua o se awanoa. E toi maua ai se awanoa e whaatutu moai ia e toi a mai weile tunu e waai a maise i tūlanga tau tau mawha. O tūlanga tau pai fo i lea fuala au ia e whapena fo i ai lātou o whainga ruenga ma o ia tūlanga tau tupe au o le whai o te roi mai tono banks ma mai e whapena ia e whapena fo i le toi whatutu muino supplies mo motu i sa wai e le ngata i supplies o me ai ma mea o wainu me tau mawha e whapena fo i toi ia tātou suau bensini o lo fa nga mo motu i sawai e fa pena fu i por nei o i tu te tele ia sa liu ia ile a fa i uma fo ia mo tonu o i kabineta e fa au pea
ia tūlanga o lo o ia nei tātou i le level 3 alert level 3 red ia e o mai le molisi fitu sulu lua i tūlā ia mawhāwau ia tāpunia ia le atu no useiva na ai ia maenga nei pe on sauno ia i pānia ma e toi fioa ia i sitala tūlanga i marketi ia o supermarketi o fale oloa o fale tupe ia mai se foi o tupe foi o fale tupe la fo mai ia tupe po money transfer ia fa benafo i fale talabai ma meo fale fa tawai ia moli cash power o mai ngana le ua tala ia inga nei tala mai i le tā o le balu i tā iau se i o atu le lua i le auli mo le aso tā iau le aso lua lea o le aso lua se fulu lima le aso lua se fulu lima o Ianuari whapea ai ma le aso tofi i le balu i le lua i le auli ia ana aso tofi o vai aso nei o aso la nai lua mo le whaafonga mai le tunu lea o le a tatala ai ia pisinisi nei ia mo le ngai mai ia wan toe ni mea o lo mo bia o tātou iai le tūlanga o le tāpunia atua o le tunu ai mo ila tau o lo fufu mai ia amesia i tūlanga ia ila tau ana pisinisi ia ora nau whaamanino atu pe ona sainia ia le aola malo ia polo inga nei le fiafi ia le tūlanga o le lua i tūla i luma mai o ina o le ono i tae au e mwhai ai o na usu mai i lato o iei mawhai ngā luenga i pisinisi ia maua le teimi whaatino ai ia ngā luenga ia ai talaina o nanga e whaapenafo i le whaale a fiafi e a tāpunia o maa o nanga i le lua e mawhai o ni toi fo ia i ainga i lato umanei o le awhai ngā luenga o le lona lua e awhia i fo i mai lato whai ngā luenga le wha mai lato o le a ngai mai le tunu o le a ngai mai ia whaia uma ia talifofonga ia o le mandatory wearing of facial masks e pei o talifofonga ne ia po nisi foi o le uma ua o ia i foi le tomai ia tato e o lo ia isu i tula pena o ta pena e maska pena e nisi ia e o normal whaatau o tato talifofonga ia lua Malusia dea ia le whaailoa o lo pepa tui ua maea o na tui o le mandatory showing of your vaccination card to show that a person has been fully vaccinated. Lona tolu ia e whaamalusia le tūlanga o le tūwa ma e tāpāle so soania i lantu e ana pisinisi o le atalaia le aso atai au whaamole so ni mai ina luenga leo malo ina ia usta ia petu langa ia lona tolu lona fa ele fa tangaina se tamaititi e lalo skulu lua tausanga ona va ai tono no foanga nei ia ai fa pena fo ina male tu langa nei ia lava sto tasi o le ainga e ana ina ia fa tau ia ai tani mau mali sibaenga ia ina ia tau whaia e tau fiofi so tumu tono whaloloa i le whaafonga mai ane tuno o le fo o iai le tūlanga ua whai maenga o le zoning whai maenga le ia tūlanga le a whaatino i tae ao ia ngā luenga nei o le nganga atua i whaafonga le tuno ia ina ia tau fiofi so tumu i tau langa nei ma ua iai le tūlanga ua whaataoto ai nei o lea le te ngai pere malo ia ma ai le tūlanga o le ai ia le whaatua o inga o mo meo zones e amatalai tono o taulanga ia mai i le tomo ia se ia o mai moso ia o le tasi le naso o lea ua whaatulanga ia e whiwa ia tangata i e tono te whaia lantu whaatau tūlanga whaapena i whale loa o tua atu o wailele ia e o atu i lotu anuku ia tasi le nama enga o lea la whaatulanga i tae au ia male aso tofi
ia le ngai mai o le tunu o vai lima ia i tia pata ia e whapena ia le sia tato sone le nā ia o tua atu ia o lea e tua no ia i tua atu o tia pata whapena hoi la mai vai tele a ngā i whale ula ta sire nā sone ia o lana winga a whapea o te nofo i tukou a po o malie po o whale ula a malie po o whenga ia e anga ia e lava i whale o loa la po o lo ia i nā i te tono o sone ia o maketi o lo ia i fo i nā i tono o sone ia whai e i whaataunga ia o na toe fo ila ia i mauta malawa ia e whapena fo i tua atu o whale ula ia o le nā olo o tō tere nisi o whare o loa te lapu po o lo e ele manatu maua umalawa ia o loa e mo o mia le atunu se i wāna nā ia o nisi maenga o le maalofia ia o e lea ngai mai i taulanga ia o na whetu na i fōila ia o ila tau i mawhai o na o mai i taulanga a o la lafo atu e le sunga o pāu ma le marwar nā lo e whisosoa ni mō le nā ruenga o i fōi ia o lea ua a matamea ai le tātou komiti ma le malo ina ia fuafua te tausone i nei te i ua iai se tūlanga o se community case a lia mai ia ua masani le atu no i le whaatūla maina ia o sone nei ia ona loka leo leo o le fōi mai o leo mai whafo ma le o te tono ia ina ia pui pui le atu no mai le sufao na pesia o tūlanga nā o isi mai nga i le whaafo mai le tuno a meise ia tupu mutamali o e papa au isawai o le ua fuafua ia le malanga atu o le vaa e matuari supplies o tatu suau ma tatu pensini e whapea foi i le replenishment o tatu supplies o mea tau mafa i le aso lulu nei le ufuafua i o le aftu naima le company vaa Samoa ia e whaatūlanga e malanga lea ai le eni pasese wheo iai mo le whaamanilonga o le tātou tūlanga lea ia e whapena fōi i vaenga ese o lo tūmaupea o na whaauau le tāpuni o aonga ia o nisi o ngā ruenga i le o a whiei lalo ngā ruenga a Essential Services whapena fōi mo tāpua inga ia meise foi ia o le feo inga le to tele talo le fai le fiafi o le aso atae au le stofi ia to foi le o le tunu a to tapu ni ato ia matapu ai ia ta vale ma so na feo ai lunga o tele o tulanga ia i fa fo mai si tatu tunu e ia on foi atu ina ia manino si tatu tunu i tulanga wa na ia tato tapu ni ato nationwide lockdown beginning from 6 p.m. tonight until 6 p.m. on Thursday afternoon, 27th of January. Ia o vaenga ia i whaafo mai, ia la fōtue i tātou ai whaasaralau, isi vaenga o misi atu, ia ma tātou whaafo mai si o tātou tunu. Ano? Ia, nā wawea kia pasiri nā e telefoi kutono o le kō. O lona winga lai leo pina ngalo leo whianga te telefono, o tūma o pēa na le aini waa e whewai. Ma whewai e o tātou tangata le waa motu. Si bāna nā la o le loto i whale o pōma tawa i le i e tu nanga i tala i whale o loa, au o nanga i pipa tupe ma tupe whaama motu. Ai tau fia pēa ngā luenga si bāna ngā luenga Essential Services. Ledi ngā luenga se i real estate. Ia, o le saonga nā vai o tātou ngā ruenga nā le o tā fia se pāna ngā ruenga Essential Services. Ia leo ua a ngai atu ia tala mui tātou whare o loa peke o polo mea yaso ia o tā ua. Ia mtu e whātu motu o loa e le au whai o loa ngai atu i polo mea yaso wai ia tātou pālea. Pawhea tūlanga i pasi i hoi a public transport. Wa leo mai tanga te ngā runei tu e whare o loa supermarket. Tima o ngā money transfer mwhatu. Ia, e le o iai se tūlanga i whātanganga o public transport i taimere nei. Ia, ona manmanunga le i tō tele ma le tumutumo i luna. Ia, le hoi la ua fsota i nei le fiafi i la tō e ana pisi. Ia, mise i whale o loa. Ia, e whai arrangements
ia e sota ia I tātou NEOC ia I tūlanga I whai o na PTA o whainga aluenga ia matue mamoli I lātou I le fiafi. O whionga I whakonsiri, o tō lima reo whakapopo I lātou ale o mautinoa e apia pato tātou cases lopo le momo. Oni formai po ni tau sefua. Ia, nei ngau tanga vai, o mātou staff o reita tono isolation ward. Nā tau ia e kampai tono. Ia, manatu wa ia. Ia, ngase ni masipulima le wa ia. Uni nese la po ni doctors. O le team manesis. Dimu. Ole, okay, go ahead. No, whionga te whono, katanga no. Ia ka whisila kua whamamula no whionga I tūlanga pole I le tapo o tangata I malanga mai I whako. O tonga tuatulanga tanga lawa le aso I le spapea. E le whatanga ina le sao sesi malanga mai sisi a wani nene whana le lahi. E koi ponga maliu. Ia le pia maa ua o I latoia no mai ne. I le waana le tupo I whana le lahi. O nisi o mamanga mai se maliu. Pena pa manino mai le tūlanga pe whaamau ni o kina tūlanga whaamau. Whaftai atu, o tapu ai e peona e Samoa, tapu ai e lalo tātou orders, e matua le whatanga ina vai ana. Mai o le ala fōi lea, e mai sei malanga e ngai mai whafo, e iei le process e tāwasanga mai nei ilo. E le ai masa tāwasanga mai I amatou, e whaapea mai, whaamole mākou whia kuri mali o mātou ai, mākou koe o mai matua wako I lairo le ia sai la lo tātou ia mawhiso tai fo I tau lato I tanga reo mai Foreign Affairs ma o I tātou officer po io o ka commission officers for Australia ia e tātou officer I Sydney for New Zealand e tātou officer I Auckland ta ma po po I lisi ia ma mo I nei o ingo uma ia le na whatanga mai a wai o ma le lo se lau I tātou na tu o ma Rita iane, ole malu o tātou me o health requirements I tātou travel advice. Ngā le qualify o mai Aristotele o mai ana fitu toru le nau mai. Ioi, ai ole fitu toru voi lea. E le aia masisi na disclosing a mai a wai, e mai tu staff sa. Ia I mātou whamai mori, mau ke whio aku I se mari. Awa le tali a mauti noa iai, le ai se mea whapena e whaio. Ia le hoi lai ma wotala sa tua I vaenga ia. E ofo ia I suesu e ngā tātou komiti. E ofo ia I suesu e ngā tātou komiti ai lātou nei. Wa alo ia olo manino ai ai. A whaina sau I nei o seisi mafua. E whawhai runga sa. E tu o tu ofiso leo whai lātou suesu e ngā vaenga nei. Ia, ai pei o tūlanga na. Tau talala ia I tūlanga I tātou ai ai. E le o ia I se ai ai ngai ta tala. Mō ni whaave lawe upo. O ni whamoe moe pufo. Ole, tō tūri loa toa siri a rangi I rau te lenga I le malanga lea mai Christian, I le solunu lea o maba. E moni la wam talanga nei sa malanga mai e se ainga na malanga mai mani pale na ilo haia mai se marina. Ia, ele I o mai se li poti tu sisiria te utanga vaia mani ata. Awai, o nei ele I malawa lele. E manatu e a maua se atoa o ni ata aua le stau sala tala tua hoi e o mai nei nei e iai le meta o le incident report la e whai e tātou teams ia sa I la lo pe a whai e lātou te pa ia tūlanga ia mani māsalo mianga mani ata e whaamania o le process la whai le incident report a mai lole I nei I le tātou tanga ruenga soifu maloloina lao e le NEOC a ve sa o leo whai leo susu that's how it works a whai ana tau no mai ia incident report I se mea whaapea e mātou te ave leo ia o lātou e tio ma susu na susu ea le moni ma whaamano nis fui taimi e a fui o si o tau sa masau ia o nis fui taimi e sa o arma sa o nis fui taimi ia o nao tala sa o tua ai le ia wa process na esu e ala ma oti le tanga luengo leo. Kan fai la tu fai u pe fa sala pe le
Whaila se suanga le lautou komiti ai? Io e amata mea I rātou sa iai le site, e whaia le incident report, le hoila ua whaatino e la vai rātou iai. Ia mai le report I tono o tātou committee. Wala sisira lautou komiti se whautonga e kapeneta le tūranga le wādia ni malanga le mai president pe toi whaawani malanga e o mai e tātou tangata pe tātou. Aftai a tāwai, ua mai a le whautonga committee tu nei kapeneta, mai ason te nei, o ia ma utalia kabineta whapawhala ia malanga o mai tangata mai Australia ia e whapena fo I se whautuanga na awe le so awa iei malanga le sa tu si fia sa tolo New Zealand I le mai asam te neilan tu sa restona e whapea sau kolo for a week o na sa oile ia le voi na awe nei e whautuanga e whapawhala pia mo nei teimi si tanto manta I tu wa ye malanga lentu sa ula a faila alo ngo la stona ine mana so limo Februari ia ko si le fia auto ia o tulanga na o te loa ia ua faia si ngalua o vai diulia ia a misia tatu ye data ia o te lo fo ilo tu ala lona le na abele so le fia I sa mato foto ina ia fa fala fo I malanga mai e tana mai ni si ai ala mai pe ko supplies Kako supplies ia mai e tanto e nisfo mai la auto na pena ia ai tau fila titi nai malanga malu le tuno si tau to ai ia le fa tau le o ia Ile si le lautou komiti taru tanto whainga runga vai te e se po ia ki to la au. Sa o ia ida si singa ia si ko I tanto komiti e manatu fo e manto I tanto umai o e toi fo I uma mai a faila e ua to tele o tia e uma loko kala ke toi mai a le ua fa ma mi se la un tuku e tangata wala le po o e se no me va pena tanto seasonal workers ia sa mala mai Australia e toi ba mai si tala mai tanga lo o lo fito I tomo ia po o al lunga na pa e po fa pe fi mai na to o lo ngare lu la to fa tasi ai ma tanto employers al malanga le tu e al vai aso le nei tatu RSE workers I aso le vai aso le nei na sto na nei e sauna mai du sila lo o le umani di mai ma wa fa o mai le tatu le komsina New Zealand le fio mai Dr. Trevor Matthewson vai lo mai fo o le ua to o le ua sila fo employees I New Zealand I le wa feo tatu mo tatu tata o le o la malanga na ma o se whaafitai tele lea I le laulanga mai fo ia lo alo New Zealand mo tātou ia ia tolo rai titi o te loa ia e le umawhai aso le tua ia a mei teimi whaina tā ia e sili ai kako ia I nei mai nei tamaiti ma nei tātou a inga o le whaatasi nei teimi whaina tā ia o tūlanga na Pa feta to awe si mo stari. e whapea ngā fo isi tūlanga e kilo iai e ia la fo I e toi ilo le kabineta I le tūlanga fo ilo le awe o rātou le nei teimi o ia o steimi fo ia o na sila fo ia I ma mai se sa maunga mai malo I tūlanga ia E o kia whakang siri e la wha umatu ia o siri. Tofia tamai ta I lus kuru leo ia ma whanau ia sa e wha maunga me taka koe le mele stona e wha maunga Na whanta whakau tua tuste Nai le o istofi te o whaia E rei alani a unga ba ai I le pepe sfutasi masina ma te whana. E masai Mene e pepe le pe o tau stele tangata le tu Titi I whanau la tu Lo whianga te whono, te tasi ala kasi le tūlanga le o taku, me whianga langa mai paku, le tūlanga le dual citizenship. O ta tala le wa noa le po le ai taku. O no le mai tawala iei se hold to le dual, le pe e ta whiri sao moa le watu sawa, po le atu na. ia e a foi te mantua foi if you are a dual citizen you have rights o o sambo o ma o ki sixengi sila ho na ia o le ngana foi la o le ai tiro mo fa ma fa tana el committee na to
awai faias ko kira fo kaksa mo le mo fo mo e siksen New Zealand Australia siksen Amerika ya ole kurang ala nga hole le no fo ala to nei a fa pe ma na o fa sia fa fo mai say for example ia nga role mo stemi to mai a Australia na no fo nei a o kurang fa ni ka e lalo tu la fo e le fa na e ka fis na ko siksen yo lo tu they have a right to return to the country of their citizenship. Ia kurang ala nga e fai fo ia e tiro respito e kurang e ia mesia o la to. Ia esa se ole a fia fu le ma ba le fu. Ia talwai ni si o kurang a ho le usta ia le o le inga wa ni si ia ole fo sa mai nei no fo ma wa. Ia ni si fo ia ole kurang ka pe ngale o ia i fa ma o siksen i fa pe na fo i mai ai ko fo i ko su e ko ya fo lana se tulong o ile update le mela sa mo ile stato filo inga o le te tongi fo le quarantine na tama salvaina o fesa mo kapineta ile vai o tilo ia ona o le ua ia o le ua pe ua mata lua mata tolu se uma mele o i tatou ua ese kulanga le ua na i le focus i taimi ai le nganga ia la to approval in principle le upuna whamaunia i lon tūlanga o te tili upu whakabineta na ia le kulanga o le amatalona te tongi te matale mai ia i fu your conditions exemptions ia e whapena fo pauli mesa ta pa se koe kiro komiti pe ni maenga fai ona fa kau fa so ai kau so fa ta si malo mai la to i te tongi wa mele e se te tongi al pot e se foi mo te tongi securities ia whapena fo i mai tau si mai me o mea aima me masari whapena o le ave el tato e tato komiti ma tūlanga o vai tau mafa e ave uma ai te tono site ma vaenga na ia o a fatupe vaenga na ia e o ai si tūlanga tamuta me se pe ave rufu tasi aso pe whaana fo isi ai a o le tūlanga na le o iai le approval in principle a le kabineta ia ai stain ia ona whaama o i o le leila i o requirements ma criteria ma exemptions ia e whaingofi ainga apply policy il level le lalo i operation lo fiona fatto sirio tua la maleta to sinile fai il test o tu la hole le genuine ole risalto le test poi le vuoi ya me ho tipo va poi inizi il test positivo ai tu vuoi che tu fare con un masino ia o ka ko machine e ka ko chin expert machine the Kashi was recently repaired in 2019 but the Kuru machine for I was need to make my need do after do suru the pandemic ya resta shabu sini ya ta to ko ya ora mai sai si vai ko singa singa se fa ko testa ni ya to ke minda ni ya ra ni to ko o le test la ya ga ko more sensitive and more specific ko lo rapid test ko me kile nga le qualify ko ke de pasile me uska ge o mai o kile la ko test nga fa rapid tests benena nga ma ko fa nga ka fai la ko PCR ni fai de chin expert wa pongo results mo kriya ni ya sa pa pe mai ho yo o run up ki PCR o le ya no ko sai te okay la fa pe de fa ma si le pe ki le si che le spazi si o mai io ko ki ho no ka ko ki sai no ni me do ko ko ye after that reliable ka ko test fiona pa mon pe mo singa update to aso lo ya la
Te kofia lo wha along ka, te kofia lo wha o ia race wha Ioi, e mai asto te limas pururua as of last night. Limas pururua ma me o preachers o ka ko SOE orders. Ia po o me mora sori o wao. Limas pururua ia se isiaki nei les ila fiafi nei. Masalo po o tapo na nana. A na fia ia limas pururua na ia de to te. Ala ta auto veolo i te o si i sunga au pa au mana to tanga we ia i ko ina preachers se ia le fai te loa to te le ai e o mo la wala te ia marla to fe wa mi pe o ko ana No phone te telefono. Sorry. Tapo mo le na e no fai na mai se famani no mo la subudu. No le mai tau o le aso lua ma la stofi le te tārai pisi para lua pe o ta wala sa wana. o le aso lulu e le ise me te taraina. Lona winga back to nothing opens, everyone stays home except for essential services and those who do the delivery of essential services to the community. Those are the ones that will be permitted. Everything else is prohibited on Wednesday. So there's 2 days. They open on tomorrow, 8 a.m. to 2 p.m. Supermarkets, shops, the banks and money transfers, the pharmacies, and also the outlets that sell cash power. Right? O la tula na tala motaya from 8 to 2. Yeah, ka lo fa o foi o le lua ta puni e. Yeah, on toi foi le tino o tura ma le ise me toi tala ina le ise ta vale fa o i mana ta vale fa ta ina. Ka pena ho ia le stuff. Ala solo no e tau o no le solo o ina le ini me tala le solo. Na tu lo me te patui o filipa mo e aso ye mo tala le solo me sto. O ye se mana mi amo te patui vo le mo e o fatau mo e o il falta vai io e sa o le to na vai o lo ticket na se fa lo ia po lo saudi o the police will ask for ia le a foi ula mai e masoile a o le patui na pe contato tala no o uma tu ia lo e fa fo mo le tu o uma tu ia lo a ai ele sta na tan fa ani mai ele uma tu non lo a o isu e pe patui o ai ko isu e pe patui e sia ki foi la ia tu ilo na luo o mai e ona ko i puinga lava tanto e fa se la ma fa fo mai si tanto tu no o le o mandatory i lalo SOE orders meaning that you have to have it ka o mai e te mi jalo iso se lo ma so se va en a le la tal ia a fa pena fo i ma ile malanga vai le nei ma te fo ele ngata lai o tanga vai a fa pena fo i ma tanto tanto fo mai io fa pena tanto tanto fo mai e tanto na tanto tanto fo ma ia tu se foi pete try me tabas fai pera tanto fo ia te le pui ngai o tanto ia fa pena fo ila tu wa ia mo tafi no mau ao fa fo mai le tuno ia tafi mau ao o se fa simoli ia po ngi hand washer ia po se sanitizer ia po le meo me ana ku ini fai tanto ao ka le fa mai se pai pa ia ai o sa au si fa ho ia samoa ia ma to te manatu ia e ui ai fai ta ia e ui a fo i le wa tono fo o yesu tu langa e fa o le ina le tuno ia ai o le langi e manino la ma e manino la na le ala fo ina le e tato te tu tasia i le tua tu tasia i le tua le nei fa moe pe o na tanol pa via i le amtana ia e le ai ase me ma fai e si o tato tuno o le a fo se ma e o fo mai ia ma tau ma fai o tato i mtua pui na o le tua ato ia o pui na ia tuno ue ma tau te talo atu ia mau pere tato fatu tua a fai ua fitalai le tua na te le tu ue tato fatu tua pere o ia o ato to ai ma tau te a palaia le toto ia o le tumai mamoe i lungo le tuno atoa
watu foi le upu o whaalawalawa o Iesu ke wiso o malo loa i la tau luas pulu wa afia e whapena fo i le atunu ato ina ia malu pea si o tātou tunu o mātou te tau whai pea ai maise lau i le ri fōmai mana ia li mata mai tai fōmai o leo leo o i lātou uma o lo malu lue mātou te whaafitai ma whaamalo atu ia o sai pēro tātou whaiva ia ina wāsi tātou tau tua mō si o tātou tunu to e tasi a sa mātou tala o atu ia i lātou wa fia i le tō luas folu ia pe o msāno atu lausa ia tātou o msa le o lo o mātou whai te talo pia mō o tō mana i tō ainga ia e whaafonga mai foi ia i lātou e tō luas e lau mō tupu o lo o whanau foi sea ia o tātou lo tu tele mō msa i foi le tūlanga o iai ia o lo o tau whai atu tātou o nanga ina ia au manu ia ma au ri tie le lo fo le tu le ninga aduena pa tai ai pa sa lau tai lo to sai ina ia o atu sa tatu tala i le tapo i ngā siu tatu tunu tatu te whelo i pēr pa soi fo i